Sramota je da neko ko je uništio našu vojsku, topio tenkove ne u Smederevu, nego u Češkoj, prodavao strelu za $156, uništavao našu strelu da bi dobio $156 ili 256, nije ni važno kakva razlika. Do Zolja, do svega drugog. A koju smo to haubicu imali u to vreme? Posebno moderniju. Pa ni jednu. A sad neki lokatori medijski su im govorili, jao, evo vidite, ovi što vole da se osmehuju, pomisle da sam glup, evo vidite, kaže, šest haubica smo videli na putu ka Kosovu. Pa i ako ste videli, što to radite? A što to radite? Da odate pozicije svoje vojske, šta? Nije bilo 6, bilo je 18. Srećom pa ste videli 6. Još smo 12 prodali jedne zemlje Evropske unije. Znate, na tome i zarađujemo novac jer imamo fantastičnu haubicu koja precizno pogodila na 46,5 km, a mi je vodimo dotle da pogađa na 40 km. Sad radimo, razvijamo je da pogađa na 50, 60 i 70 km. To je naša Nora koju smo s ponosom mi napravili 155 mm. Pa što nije napravio neku haubicu? Što je nije kupio, ako nije bio u stanju da je napravi? Pa što nisu imali Pasars, pa što nisu imali Miloš, pa što nisu imali Lazara, pa što nisu imali malog Miloša, pa što nismo imali Orlove koji mogu da lete i koji su naoružani raketama vazduh-zemlja, pa što nismo imali ni jedan avion koji može da poleti, ozbiljan lovac, a ne one mrtvačke sanduke u kojima smo slali ljude. Ponosan sam na našu vojsku i žandarmeriju i sajna, sve naše jedinice, naše vojnike, specijalce, 72. 63. Večeras ću govorim detalje da se posebno zahvalim tim ljudima, tim ljudinama. Imali smo najveći odziv ikada. Najveći odziv ikada. Najveći odziv ikada. To znači da ljudi, osim što su veliki rodoljubi, to znači da ljudi znaju da će država se bori za mir, da ne ulazi avanturistički u sukobe, ali znaju da ako smo primorani, oni su tu da brane zemlju. Imali smo mnogo bolji odziv nego Albanci. Večeras ću da govorim precizne podatke iz koje kasarne Albanci, gde su pozivali, koliko im se odazvalo, koliko je bilo kao bolesno i tako dalje, a koliko kod nas.